Aga kita tikam di apostol layatu bagi Kristen kibanan kom ikot yelde kibagin. Kila bansim di kini tikam apostol ar nang kot besar. Bat kilalek dak kilalek kelen bantena bat balulang sya kidikono aga tadi di kabahau Kristus. Kadai aga suci kijong pol balayatu kajimut jong kajinget labatai syai kedar kajinget kadai kajinsenya hapus kus ha kajigai jong ubat ha kajintre kajintin kebawlah tudap akal bari ba ha kajinget pat jong detang da kajinget hapus kus la pensan ye ibreu bat kabala bantu ibu yeki ini kilong dijingkeli ki balabu hanne kabanan kong hanne kay gijinget kajibab kalong kajinget kalong kajisenya skam ya kita kiba ni kerman ya kata kajinten ju ha ki kibong yu i hebrew kalnong bakadwe kot kebanengkong jadi kali doa kuno pol betai yang cimot jong gajinya kajibab kalong kajinget kade gajisenya autis terus ha gajinkai jemu ha kajitre kajing pediem kabala pendap akal beri bat ha kajinget pat jemu dei tanda kajinget ba autis terus kapen kesan ikibril bat kabala ban kitim yeki kajing kali kebalai kael kajing tumung jong kajing ikamba bat kajing kai Jesus kajibab Jesus ha kikamba bat ha kajing kai jong kuat ban su ha kiserang jong ya kajing bat kajing senya keli aku kum umesia bat nung kejim jom brio. Jadi ketika bat basau ong kumne. Dak nola ban pengsan ban penim yo brio. Kejubab kedong detang da kejingai kau diskus la pengsan ye brio. Bat kabala ban penim ye ki